We are gathered in the presence of God to witness the marriage of Semessa Fivoro to Mos Melissa Kay, to support them with our prayers and to share their joy. Marriage is given by God. It is not to be entered upon or thought of lightly or selfishly, but responsibly in the love of God. According to the teaching of Christ, marriage is a lifelong union in body, mind, and spirit of one man and one woman. It is His will that in this marriage, the love of man and woman should be fulfilled in the wholeness of their life together in mutual companionship, helpfulness, and care. By the help of God, this love grows and deepens with the years. Such marriage is the foundation of true family life, and when blessed with the gift of children, is God's chosen way for the continuance of mankind and the bringing up of children in security and trust. The union of husband and wife in the Scripture compared to the union of Christ and His church, for He loved the church and gave Himself for it. Semessa Fivoro and Mos Melissa Kay are now to marry each other and to seek God's blessing for their married life. Therefore, if anyone knows of any reason why they may not lawfully marry, let him now declare. Unisa na weka mrono mbaiwa wako motu ombo utanisa seveli gobi kanda ea mga karani se seveli goba ta no mbaiwa udi na bego tini ena kango sa tu sa makaku na ibo wa dinandina sa musia na bobono gena ngala ngaro sa bau ena kango sa sure kya ngaran na tu bego ta ni na ngau na kana wata na sere like the Poland Rao, Kinagabit, Sarah Poland Rao, Kinagabitu, Sakaunga, Tandina Tunavale, Ponisaki Wakina Nato, Levana Kevin, Mumatiko, Naramabota, Natarisco, today the Servo, straight in the South, Pulevani, the end of the Villa of one. Yeah.
Mai kimani mai o malangi. Ya paru takna nomni. Ya mealu mai nomni mataniku. Ya tangan nomni ya buru-buru. Ni mani bulu na kimani maliwa. O masani nomni wale na karbo. Orang bulu tangan nomne. Vivo temos na saya tigo mai o malangi. Sama metigo na bunuan. Sagani na itiyo kurang na tano reka mo. Tabuwali na bewekani may tatali na mga mundo. Namaraw kay na mga binibinali ang sara bete muli. Nonro sa betang bumay na ngonin. Na kami tali, na kami marutakin. Rola may buong ditiyotin ay matang ni. Ro sanang bumaw. Sana otimay na bananan ng tulan ni Lerungan. Ro sanang bumaw ay matang ni. Ro sanang may biwat kini walotu. Amuni mabet, munin bukay. Ani na mga ververin bundungan, ani manito. Sawa kriminal, ani na matang kuya, nakadali biwang bumaw kayo mo. Netagakin na lumamuni. Sama sunyo na mga naroya, pinaburusa. Nakakakit nga, ni meatakin na ba? Meato na lumamuni. Meato ni Ron na tabutatiyo na nonro boss ni bumbuloy ni Bela at yung rinay. Sana labit yun din ang bukay. Yun din sana mabenverin bumbungan. Animani ko. Imaroy na tatani biwan bumbaw kayo mo. Nawali ko ni nabuketa nga na nonro boss ni bumbuloy. Ibu suatu kepu na nonro buka na ni mamin buka makam ni. Iya na tatali be sere ni be wangal takin. Ani mani ko. Salabe tiga menita nga na wabini binalego na punilong balagu. Manolong mani buka na mata ni kule mo Amerika. Usaha ko may tina na leo ni nonro buwale. Kurang na itumtum na marama ay raket na leo ni buwale. Pero may iwan din na ni nonro nga natali. Nangaw na bina, nangaw na wanyani. Nangaw na ni sa may buong dirotin na naman na kanbo. Sabot usage tuna ni manibuka na ni mami nakabawa. Hingga iya nakabawa ni Beisre, ni Beibagaw takin. Na kanbo. Irumaw na ni mami masu. Yan na masu Sunday megambo. Yan sa may bukambori na kamni. Sisu na ni mami kurangan. Kemudian ni saat sendiri mani, imani mas sendiri mani kan, mai imani mai mama lagi, sewa roh tak kena lembi, ya mai menom ni mata niku, neta kenal lembi, pura-pura mereka sahaja mai mama lagi, isulia mai beki mani singapura, kakak mai roh beki mani. Di muka teman-teman imani kolporta, mereka imani sanggup kau di menonra sesuai kolporta, wajib imani. Nikah kau nikah imani kita beri, kemudian memulai imani main lebar. Islam ni nama tadiku, kena kau kawan, kena lagi hasil menimbu, emani. Prima untuk macam apa yang boleh share dan melengkapi, tapi usang era, anak asli kita tinggal anak menjadi nomor kurang, terada yang lain gua mana bos ni kita bagi raram, tapi kita bagi tinggal raram lebih kani, bagi kita kuali, lalu kita cuba yang macam kuliah gua Amerika, nama yang gua kita cuti nana kami gua, ada suatu lombi di bawah ini nana orang kumber nana gua yang semester psikolo. Hemos menista que era cargo untuk macam segala macam secara di negara.
satu na kurangan na BWA iyo na tumutulong na yung Elisa. Tunay-tuan yung tulungan na lumaliwang rito. Uli kung sa sangay ko na sangay. Nandito na ako araw matulog ako sa bagay. Yan mo rin mo nang kay Kawalay na yan, naging gawal na. Nabusa mo sa gawal ito ko sa naluan ng lakiman. Bago yung nagawalin na kamuhan, ang nagawalin ng liman na dalang na ito naman may gawal di walot ko semesa ba tayo minisa. Na balang ito na ngawin na may sumainang. Kaya ngaw na sa tuloy